Beituno bishabeles bishabaneles suki le llama lo cabet yohelta behla tilak abila matile sutukila llama lo cabet yoheltal ni wala que le cambie su chico el tele Yucatán cualquiera llama lo que agujelta estunshan ya no penuk besahil ukaba juventudes Yucatán Planet le gelati 14 elemectan kahilo kumbinu meyahtal basku kasantike u yantal tanque le muetes lo bayano mehempala lo mau yokuskuba uchil talamil yolal kal tal besan yolal lula baso tasik astiu to ola lo le nuk besahila planet youth ti 9 elemectan kahilo tanu umeyahtal motul celestun tikul oskuskap Valladolid chemash Tismin tekash yetel peto ukuchil centro de prevención de delitos se predei le tiotanu betko le meyahiloba tsikbalilo shangutak besale para loba kapatak ukaholtiko uyoheltiko bashtalamil bashkasil gutasiktun le tiutak pahalo ichi droga obo tanyuchile meyaha takti estinahilo shokitu la kuchilo yetukabeti tun shane yuchil meyah taluyandale para lo mundioklo ichile talamil helo Ulak bashil turun ukhol popilo molayil tak muktal maya miatzil inde maya Eric Villanueva mukul kuyali kleti tsoktunu kasal u betal meyahilobe utialtun le yucateco kahlaho yete meyahnaho kinka alik tia yucateco kahlaho ete meyahnaho manal 10 jabo tulumil Estados Unidos elu pasta lu tak besikuba beta lu tsipta lu kababe utialu yera pasta lu tsabal tio humpel pensión te tumen u halachi lumil Estados Unidos Seguro Social Americano biukaba helo tulakatum bashkabete titung taktunduk en el 16 de septiembre tu kuchil inde maya tu kahil ho el pahta lunats almak ukat pex bash ukata tele bajelo tu habe 2020 el mana 800 ket kahalo yucateco tu kamo le anta hila beitung uchik helo Juanita López no kabil u yanta le mako biano come ya tan returso gutsakshan u helbil le kinelo bhelo ba ya no tatu mako ti kuchi le consulado Estados Unidos so te lu tsipte lu kaba le mako ba ti la u pahta lu sabatio le pensiono ulag ba jil tun shan helas ba kutsi pahta lu sik baltal ichilu much kabil u kaba foro económico de Yucatán tu stakpa macho holindigo much kabil empresario yete tun shan shoknalo mako tinahilo shok Chachita tun bashk abete letie ubinu yandal meyahil na halil upexil tale meyahilo tulak leba tulumi le Yucatano pe mul meyah ichitun tulak al mako empresa taktun halachi lulumi le Yucatán yete gutso kole abesanu shakaltal bashk betalo lebatun hachkabet yola le meyahil helo umuch kabil Coparmex tulumi México letio tunjane Kialiko beka yana kahet sektung penuk besahil utelu tak besal tulakal mak ichile meyahilo ikabet yuchul meya awatene shits okumang letik ohanil tunshan kela ulag bashil tun no lumil Yucatán ta okubinu tak pahal ichiltun u binu u ka andal meyahil yetel nahalil lekat oktunshan letik binu hawal lek ohanilo letik COVID-19 tanu chak be ulumil Yucatán te lubintun uyandal nahalil meyahil beglabine okuka andal meyah tuka atenti ti mako hebish ma hebish kach bin leka makaha kleti kohanil helo beitun uyala tunshan le bajelo Paulina López Laviada más digo muchkabil tanque le mo tiu u molay el canacintra le titun shan kutsik batik bishubin u binuchahol tale bajela y chile much tama el foro económico de Yucatán le tiwan Walter Samia que lo titak bajo shani le la tanque le moba le tio tunshan tanu u yaliko bishubin le meyahilgela so coletile 120 millones maco y antolumil México 50 millones lo be kum meyaho so cole mana el 50% y antushane manu kambishanik u meyaho le tiobi Ulag bashil turhan lubinu chik besal tulakalu jejelasil miatzilil yang we tu kahil hoy yete chelu tsabasha nuk besahil ti masho kahak balo we el ayuntamiento we hua tu hek apta yashup el kuchil ukaba oficina de atención a migrantes lela ichile muchtamba le lukaba tun encuentro gastronómico cultural Mérida somos todos ichile meyahil gela tibeta tu kuchil tu parque colonia San Pedro Uxmal tibeta le tie muchtamba lela telunuk besati marsho kuchil shimal we yeku yuhelto bajo pastelu betkobe ikilutak pahalo tun tu no kahil ho ilgelas mako kutsikbatiko bishubintio yaniko uitukahil hoy chele bashin sikwatesh walila mikil basre no la basho kan yuheltal